Go! Uwo yitwa Jude Bellingham cyangwa babiri pasi kwa Vinicius Junior. Vinicius yerimina maramo ayipasi umusore Kylian Mbappe. Mbappe ariko kureba mu izamu. Yes kabisa, reka tubakire hano mu makuru ya siporo. Nge mugiye kubona muri amakuru amazina n'igisubizo me Prince. Sindi ngiye nyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Irakoze Samuel. Tugiye kubagezaho ingingo z'ingenzi, ndavuga nawe anyunganira. Reka duhere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nibwo ku cyumweru ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sport byakinaga match bakiniye kuri stade Amahoro bakanganya ubusa kubusa. Mugenzi wanjye Samuel rero iyo match wayibonye ute? Wewe wari uriyo, byari bimeze ute? Dari nambara gusa rwose. Iriya match Muhire Keve ntago nyine yitwayemo neza, ariko nyine abandi bakinga Aimable Nsabimana ni match yamugendeye neza cyane. Reka tujye no kurare rwa Peri. Kapiteni niyo mugabo Korode we na Mugisha Gilbert. Abahungu ba Peri abahungu ifite beza cyane mu ikipe y'igihugu, bakina mu ikipe y'igihugu Amavubi. Aperi nayo yitwaye neza, nubwo hatabonetse igitego, ariko Aperi nayo yitwaye neza ku rwego rushimishije rwose. Iriya match uko nayibonye ngewe nabonye ntacyo kwitega, n'ubundi iriya yari derby yo kunganya. Komeza iriya match rwose nta kindi nayivugaho. Mugenzi wanjye komeza. Arakoze mugenzi wanjye. Irakoze Samuel. Reka tunyarukire ku yindi match yazaga kuba yahuzaga ikipe ya AS Kigali n'ikipe ya Rayon Sport FC. Ni match bakiniye kuri stade Pele Stadium. Ni match yaje kurangira hari ibitego 2-1. Bikagaragara yuko nubwo ikipe ya AS Kigali yari yatangiye itsinda, bitagendekeye neza mu kurangiza umukino. Ibindi biri kuvugwa nuko umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi yatangiye guhamagara abakinnyi, harimo abakina ku mugabane w'i Burayi, muri Afurika hose yatangiye guhamagara. Reka tunyarukire ku mugabane w'i Burayi. Mugenzi wacu Irakoze Samuel atubwira ukuntu ari kubibona match zishobora kuza kuba kuri uyu munsi cyangwa match zabaye. Mugenzi wacu Irakoze Samuel watugezaho ukuntu byastaye ku mugabane w'i Burayi, haba muri UEFA Champions League cyangwa se muri Premier League cyangwa muri La Liga. Kenshi ikunze kuraza abagabo amajoro barara mu ngo z'abandi bajya kureba match. Watubwira mugenzi wanjye Irakoze Samuel. Urakoze Aime Prince, uyu mwanya umaye. Tugiye hanze navuga byinshi, ariko kamvuga iby'ingenzi. Duhere muri Premier League. Ni match yahuje ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Chelsea. Umutuku n'ubururu byari byahuye. Iriya match uko nayibonye ngewe, iriya match nayo ikipe nubwo iri ku mwanya wa kabiri ari Arsenal ntabwo izapfa guca kuri Liverpool. We ni kubibona cyangwa? Nanjye niko mbibona, ariko nubwo muri Premier League ikipe ya Liverpool ikomeje kuyobora, ariko ntago ariko muri UEFA Champions League ntago ariko bikomeje kumera, kuko ejo bundi ni ikipe ya Liverpool yazaga gusezererwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa muri penalty. Wambwira undi mukino wahaye amaso ukambwira ukuntu byari bimeze? Umukino wundi narebye ni umukino wahuje ikipe ya Bayern Munich na Bayern Leverkusen. Iriya match ni ikipe Bayern Leverkusen yitwaye neza, ni ikipe yitwaye neza cyane. Ikipe ya Bayern Leverkusen ikipe ikomeje kwigaragariza abafana bayo, yatwaye shampiyona nta kipe itsinze n'imwe. Iyo mikino ni yose ni myiza, ariko unyemereye gato twajya ku mukinnyi ufite Ballon d'Or uyu mwaka. Wanyemerera? Reka ari akantu uvuzeho ku ikipe ya Bayern Leverkusen. Ngiye kuntu nabibonye Bayer Leverkusen ntago yitwaye neza mu mukino, kuko nibwo
yazaga gukubitwa ibitego 3-0 harimo igitego cy'uwitwa Yamansi yari n'umwana ukiri muto cyane, hazamo n'ikindi gitego cy'umusore Hurricane n'umwongereza aratsinda ariko ibikombe ntibiba ibye. Igitego cya gatatu nicyo abakinnyi b'ikipe ya Bayer Leverkusen baza kwitsinda. Izindi nkuru zikuvugwa ku mugabane w'i Burayi nuko mu gihugu cy'Ubwongereza n'umutoza bamwita Thomas Tuchel yaje no gutoza nk'amakipe harimo nka Chelsea, ayifasha no gutwara UEFA Champions League, yarayitojeje ariko ubu ngubu akaba ageze ku rwego rwo gutoza ikipe y'igihugu nk'Ubwongereza. Akaba yaratangaje nko ku binyamakuru byagiye bitanga amakuru nk'inyarwanda Sport3 berekana bavuga yuko uyu mutoza twavuga udakuze bamwita Thomas Tuchel yavuze yuko imikino ikipe y'igihugu y'Ubwongereza izakina batazabasha kuririmba indirimbo y'igihugu mbere yuko bakina. Agiye no ahamagara umukinnyi wari waribagiranywe nko mu ikipe ya Manchester United akaza kujya mu ikipe ya Aston Villa, bamwita Marcus Rashford. Umwanya reka tuye mugenzi wacu Samuel agira n'ibindi atubwira bikurikira. Mugenzi wacu Samuel, ni ibihe biri kuvugwa ku mugabane w'i Burayi? Watubwira, watunyuriramo natwe abadukurikiye bakagira icyo bavanamo, hato batazajya bagenda banatongana n'ibitari byo. Watubwira? Mu makuru y'imikino ngiye ibyo navuga ni byinshi, ariko ikintu nshaka ko tuvugaho ni umukinnyi watwaye Ballon d'Or. Reka duhere ku mukinnyi ufite Ballon d'Or nyinshi. Reka tuvuge abakinnyi babiri bafite Ballon d'Or ku mugabane w'isi wose. Harimo umukinnyi witwa Lionel Messi, uramuzi, n'umukinnyi witwa Cristiano Ronaldo. Abo nibo bakinnyi kuva ku myaka ishize kugeza na n'ubu ngubu bakitwara neza ku mugabane w'isi. Abo bakinnyi nibo bafite Ballon d'Or, ariko uyu mwaka ndakeka baratanze Ballon d'Or yindi. Hari amakuru bifiteho wambwira mugenzi wanjye mu makuru? Uwo baje guha Ballon d'Or ni umusore ukinira ikipe ya Man City, yavuye muri Atletico Bilbao ajya mu ikipe ya Man City, bamwita Rodrigo. Yaje guhabwa Ballon d'Or. Abantu benshi bari biteze ko Ballon d'Or aza guhabwa umugabo w'umunya-Brazil ukomeye cyane mu ikipe ya Real Madrid, bamwita Vinicius Junior, ariko nyine yaje guhabwa nawe igikombe cy'abagabo bitwaye neza mu mamace, bamwita Rafinha, nawe yaje guhabwa igihembo cyo gutsinda igitego cyiza cyane. Ku ruhande rw'abanyezamu bamwita Emiliano Martinez ufatira ikipe ya Aston Villa, agafatira na Argentine kuko niho nyine akomoka. Ibindi biri kuvugwa ni ku matransferi ari Burayi, amatransferi y'umuriro. Turahera kuri transferi ya mbere iri kuva mu makipe akomeye. Uwa mbere bamwita Senu ukinira ikipe ya Bayern Munich. Umutoza Mikel Arteta yaje kuvuga yuko yifuza umusore Sane mu ikipe ya Arsenal. Bikaba ari uko nguko bimeze. Indi transfer kuvugwa n'umusore witwa Arda Güler ni umwana ukiri muto w'umunyaturukiya ukinira ikipe ya Real Madrid, ariko akaba ashobora kwerekeza muri Juventus cyangwa se AC Milan. Indi transfer ni n'uyu witwa Nico William akina mu ikipe ya Atletico Bilbao, ashobora kwerekeza mu ikipe ya Arsenal. Amakuru yacu naharangiriye. Ngiye mwabanye muri aya makuru ni Gisubizo Prince. Reka duhe mikoro na mugenzi wacu agira ikindi atubwira. Murakoze cyane. Amakuru yo nakagaruka, murabona ko mugenzi wanjye mu ishami ry'amakuru ashoboye. Mukomeze muduhe like, subscribe. Ciao ciao, amakuru nakagaruka.